bamuha abashubuza bagamba na TV West bagira ngo imirimo yabetandikire kusyarara bwa nyuma y'aba customer kucendera tinkati wale bakisha renti y'abatarakora rent n'ibone kwatamu nini n'abakozi yawe n'abakozi bawe za kubashashora ni akasente n'akabandi katari byinshi byabo mbese n'ingire kare. But 2022 egeta ku munonga because we are trying to recover kuruga COVID times. Then ko kunga mbere cha 2023 here na marevu mcha kumukura hampana but the turn of clients is still minimum. Binjo muri abantu basiba bari kurebe bari kuguza hatine no mwaro kwija kubaguraho. Right now it is limited. Hakugura naho naguraho rushinge akcetaga munonga so niye kwata mu ngani n'umukwatero urawa wakugambira ngarenda kwijara gamba reka tsinde kasizoni katahembu nebiro bikunge no season na nebiro bikuru byo nagije bya basikanye yatuma takoraje abo bwa hati berarikirire ngo babasa kwija kubura sente zo kushashura ubupangisa business obano okora otokora landlord wena na entagashi amashanyarazi biganga kusigana ngo ngetagashi Gureje myenda no witse ya ikebanda muri bamwe cyagura umuntu so kandi ndanono ndetse that is the challenge. Tuganiraho na RDC wa district ya Kamwenga Hanshongeji kandi ibintu byo tugambire hati ya business zaje kugenda kubi ngo ukore ibiguru bya PC uziha business ushoshule kabine na kamatungo abine misiri tugaruke nyuma kufure ibyo business embere y'abashobozi n'abagegekera ku rugombero bukuru gasha kwa Anthony Twine.